ये नेपाल भाषा सफू पोच्या याकुदु चोसा पासा नेपाल भाषा एकेडेमी यी लोह प्रकाशन कुता पिकाका व नागार्जुन पब्लिकेशन या बुल्काको साले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी सफू पोच्या यागु ख बोज्याय उलेज्या पिवाजुगु ख बोज्या बोनामिते त मोतिन जिगु प्रतिशत लिसे थप आकर्षक छुट या व्यवस्था दुगु गोसा खल मध्ये या छगु चोसा पासय नायक भूषण प्रसाद श्रेष्ठ थेदिल सोही पिन त छुको ठाया शुल्क छुको ठायो दामपली माउठन मरु अलि ठोठा चिस बाफुला एरि नि चारो दाम बाफुला बना कयो ठाख पिनु तको चिस ठोठा क्याबले सुई निरोदा गोसा खलकम फुली माउजुल ओ गोसा खल सकले जाना ओ दाम फुलिउ अवस्था दु अलि थन सफु न्या धाइपी नेवा दाजुकिरा त केपिन त मोटिनी 10% छाप हामी मेठा निउ नि न्याउ सुई उन बिराई तर बाफुली माउ कारण हैन उली जिबी गोसा खलक बिमफट तर मोनी 10% छाप एरि छुट बिया सफु मिउ ज्या जचौडु अथे नेपाल भाषायन हपा पिदना चुंगु बजारे मध्य रुगु सफुतन नि न्यातका व नियतका य निगु स्टले दैगु वेकल धयादिल मु नापा गठेको अथे ताकि भूमि ठोडो न्यो ठुली साले ठोसफु य मु ठुली देका सी थब्यु तर वो भाउ बिमठौ कारण हैन थन न्यू स्टल दु वो न्यू स्टले छौ थासे नि न्यातका दाम उकी सुइगो देबंगु सफुनरु उकेना नियाटका छटका देबंगु सफुरु उकेना नियाटका नेटका चारका नीटका उ सफुरु उकेना नियाटका पछे देथे मेउ सौ स्थलदु नियतका रका अन्न छरकानी से नेटकाई दुने अझ गुगु भरे त पान ठा हो स्टक यो कोडनियो अयो सफुन न्याबुन्यासा छौया नेटको मिउ नु गोसा जिबी गोसा खलक गोयाउ जुल सफु बोज्याइ छोले कवि सिद्धि चरण श्रेष्ठ या सिस्वा फुस्वा व साहित्यकार भूषण प्रसाद श्रेष्ठ या छन्द 77 व नेवा गजल या सफु या पितो बोज्या नली साहित्य दबु या गोसाले साहित्यिक मुज्यान तया तगुदु बोज्या आइतबार सनियन तक्क यही